Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan die opbrengs of aandeelhouers ekwiteit. Dit wil sê hoeveel wins is gemaak met die kapitaal wat die eienaar vir die besigheid gegee het in die vorm van aandele wat gekoop is. Om dit te bereken het ons die netto wins na belasting nodig. So ons gaan die netto wins na belasting in die inkomstestaat kry. En dan het ons die gemiddelde aandeelhouers ekwiteit nodig. So onthou asseblief dat aandeelhouers ekwiteit beteken die totale ekwiteit van die aandeelhouers, nie net die gewone aandelekapitaal nie. Want behoue inkomste behoort eintlik aan die aandeelhouers, omdat die winste nie tussen hulle verdeel is nie, maar teruggehou is vir toekomstige uitbreiding. So die syfer wat ons vir die berekening sal gebruik, is die gewone aandeelhouers ekwiteit wat bestaan uit kapitaal en behoue inkomste. En dan gee hulle vir ons 2014 se syfer 23,9%. Omdat mense gemiddeld moet uitwerk, gaan jy 2013 se syfer moet hê om die gemiddeld tussen 2013 en 14 te kan bereken. So 2014 se syfer word vir ons gegee en ons gaan dus net 2015 se syfer gebruik. Die netto wins na belasting is die 904.000. So ons sal die 904.000 deel deur die gemiddelde aandeelhouers ekwiteit en ons gaan dus 2014 en 2015 se ekwiteit bymekaar tel, deel deur 2 om te bereken wat is die gemiddelde bedrag. En dit gee vir my 26,7%. In 2014 was dit 23,9%. So daar was 'n verbetering tussen 2014 en 2015. Die gemiddelde aandeelhouers ekwiteit het dus van 23,9 in 2014 tot 26,7% verhoog in 2015. Dit dui die wins aan wat die maatskappy gemaak het, wat tussen die aandeelhouers verdeel word op die kapitaal wat hulle aan die maatskappy voorsien het. So hoe meer aandele jy in die besigheid het, hoe meer wins sal jy uit die besigheid uitkry. Ons gaan ook die netto batewaarde per aandeel bereken. Om dit te kan doen, moet ons kyk hoeveel aandele is klaar uitgereik. Ons werk nie met die gemagtigde kapitaal nie, net met die uitgereikte kapitaal. Die aandele is teen R2.1 uitgereik. So in 2014 was die kapitaal 1,6 miljoen, gedeel deur 2 gee vir ons 800.000. In 2015 is die kapitaal 2,2 miljoen, gedeel deur 2 gee vir ons 1,1 miljoen. Ons sal dus die 4 miljoen vir hierdie berekening van netto batewaarde het ons dus die gewone aandeelhouers ekwiteit nodig wat vir ons gegee is vir 2014 en 2015. Dit bestaan uit die totale ekwiteit wat aandelekapitaal en behoue inkomste insluit. En dan het ons die aantal uitgereikte aandele nodig wat ons bereken het sodat ons dit in mekaar kan deel en kyk wat is die waarde van die aandele. Ons gaan dus die totale ekwiteit deel deur die uitgereikte aantal aandele om te bepaal wat is elke aandeel werd en dit is R3.75 per aandeel. In 2014 was die ekwiteit minder gewees as in 2015, maar toe was daar ook minder aandele gewees. So daar is in die tussentyd nog aandele uitgereik en toe was die netto batewaarde 330 sent per aandeel. As ons dus kyk na hierdie berekening, die markprys in 2014 is R3.40. Die netto batewaarde is R3.30. Dit beteken die markprys was hoër as wat die netto batewaarde was. So die publiek was bereid om meer vir die aandele te betaal as wat die aandele werklik werd is. In 2015 is die markprys R3.50. Die netto batewaarde is R3.75. So hierdie aandele is ondergewaardeer in die mark. Die publiek is bereid om minder te betaal
as wat die aandele werd is. So hulle is net bereid om R3.50 te betaal, alhoewel die waarde van die aandele R3.75 is. So in albei jare 2014 en 2015 het die netto batewaarde vermeerder en die markprys het ook vermeerder, maar dit het nie in dieselfde verhouding vermeerder nie, want in 2014 was die markprys hoër as die netto batewaarde en nou is dit laer as die netto batewaarde. Dit beteken dat die beleggers nie vertroue in hierdie maatskappy het nie, of hulle is nie beïndruk met die finansiële state nie, en dit is hoekom hulle nie bereid is om die netto batewaarde te betaal nie. Alhoewel die markprys R3.50 hoër is as die R2 waarteen die aandele uitgereik is, het die netto batewaarde in die tussentyd baie verhoog en is dit baie meer werd as die markprys. Die netto batewaarde dui vir ons aan wat is die bates min laste wat aan elke aandeelhouer behoort op die aandeel wat hy gekoop het. In hierdie tydperk is 300.000 addisionele aandele uitgereik. Die ekwiteit word deur 1,1 miljoen in 2015 verdeel. In 2014 was daar 800.000 aandele uitgereik, so dit beteken ons het 300.000 ekstra aandele uitgereik. Alhoewel die ekwiteit deur meer aandele verdeel word, het dit van R3.30 tot R3.75 gestyg, want die ekwiteit het verhoog van 2640 tot 4123. So daar was 'n drastiese verhoging in jou ekwiteit, alhoewel daar 300.000 ekstra aandele uitgereik is wat gebruik word om die verdeling te doen. Alhoewel die bates in 2015 ook verhoog het die verbandlening met 1,28 verhoog, terwyl die bates met 2,466 verhoog het. So die bates het meer verhoog as die verbandlening. Ten spyte daarvan dat die bates vermeerder het en dat die netto batewaarde vermeerder het, is daar iets verkeerd want die publiek is nie bereid om meer vir die aandele te bepaal nie. So alhoewel hulle tevrede kan wees met die stygings in die netto batewaarde, sal hierdie maatskappy stappe moet neem om die houding van die publiek te verbeter, sodat hulle bereid sal wees om meer vir aandele te betaal. Die maatskappy sal moet ondersoek instel om te bepaal hoekom die publiek nie bereid is om meer vir aandele te betaal nie.